Zolok salisan tilhu لشخلومي لقتصول بالشيرو لقدانا اي ناشكي أشوك أوساش كابا لي كريست لشبيني لباتهم لناشكام جاقي لقتصول بالا اي ناشكي باركي كولي أبوستول باولو تشيريش نقكيش تقلا لهو رهبلخ كورينتو وتكاروكيش بانو جاق أرانجان لأبوستول باولو تقل كيوليش كاوش تشيريش لختيتو وتيورو يبنينكيل نقتاقو لقرخ شبانق نرخشنو بالجان روكي كولي لإسيلا لكيش تقلا منق لهو لكيش تسيبا جوق رهبلخ كورينتو وستاتيوليش كاوش تشيريش شبانق نرخشنو بالكروش كل مانك إنكا أخكوي نروش كان وانجيل آتيناك تشيريش لقاقوا خيسوس خونجيك ليش تقل روك أنخيلي ناكولاك تقل تشيروش بانونكيل خوكانك أران تروس كيش تلاخكويش آتيناك كي تهيلي أوكيبال جوقري جانا بانان تيوليش كاوش تشيريش لختيتو نشتيسا لهو segundo de Corintios capítulo 2 versículo 12 نقشينكولاك تروس لقاقوا أشتاجكو خونيم لأوكيبال ريشبوك تسنكيليش تشابيل إسيل لكريست جان Salihona la an le apostol Paulo mahi nashnau chirish chanru shkul mang chak lihuli gishtakla yoroi beninki lachtito trachrechnau bal chanru ke shkul lihua in eblach Corinto ashal chabil nakki elg abanan mo kokiruta chikanak na bal hona laran shbanak josh ka ush chirish li igles haran Corinto kiroi benishta bal ribrikin lachtito aran troas reishnau bal chirish chishuni la in Abanan inka ahkui kiru. Nashtiel apostol Pablo sali capítulo 2 versículo 13. Abanan inka ashkohlak linchol, shbanak inka shintaw lachtito liquids in. Hokanak shinchakra biheb lachtroas uchkohin Macedonia. Utsalishte namite eblach Filipos kishtaw lachtimoteo. Abanan nakishtaw riprikin lachtito aran Macedonia. Ahonak kisaho lishchol chan. Utkishyepli atina in. Segundo de Corintios 2:14. Antiosh reli Dios naqsashkaba li Cris junelik no koshke chitsakonk sali ashokchan. Utnashke chinawek li Cris saqakaba lao. Haan chan shbok li sununkilban li nashik yalaqbar chan. Yoje atinak chirish li chabil isilalain. Sa junchik li atin jun li amech li nujenak rikin li shkwanjik li qagwa Jesus. Naru rachabankil sa chishunili najej lishnawom tho lisonunkilpan chan kaunak kisawosh oli apostol Pablo shbanak li huli kishtaklaki kule chichabil hay nakatawsali capítulo 7 versículo 5 to 9 hokanak kishena kain chokrean hun shnimalru ashok ujan ut hun sud kuchikli apostol Pablo kishultika sali capítulo 2 versículo 17 nakha hunak angel Chirule cagua Dios, utkisherik in liatina in. Segundo de Corintios capítulo 2 versículo 17. Relik chiyal naklao in kano ko yakok rikin ratin li Dios. Kama ni geshbanu na bale. No ko atinak pan sashkaba li yal chiruli Dios sashkaba li Christ ho chanru musi ambilo shpan li Dios. Likarut sakal jochish kutbal chiku liqatzul balarin utli ratin liqagwa Diosarin haan naqlaq angel chiru liqagwa Dios naunoru kaut rikin shjeb alijal utrikin qinqa jochi yakok rikin lik angelain manak rikin lijalain shbanak kwanke lineke yakok rikin lina lebain nash seraq iban li ratin liqagwa Dios utnashbanu chisa salishol uchi anchalil lishol shbanak kahonak nashra liqaqwa Dios nakwash batsbala gwela atanaqwan karulina kyokush kakubla chol karuna kyokush sayla chol chishbanun killi barkwan lina kabano qatyaq sashbanun killak angeli taqlam bilat kuishban liqaqwa Dios nakoy benina qata la rahom chirish liqaqwa Dios bandio shagwe naqshina goch beni chiruli hun kamukain nakatkoy beni sa honjik liqaqangel